Agriculture asai kamalong sai phuduan kaching rumamai kangni. Meghalaya hoy Assam battalion kamalong akisung. Tipu Government College along Kidu Waisong Boys Hostel Ingnam Chemandet. Dihun pen murinto adak kaselam bom atowar along CYDC pen KSA kahomridam. Inut Indian Army klembang phukok that chipidet. Kardom pini prime time aberta ke thana bang nilisami villain rong parpi nonar juik tha bertang ton pen. Musigni pioneer cap arni Dipu Farmers Growth Center along agriculture asai kam klembang phudoan kaching rumamai kangni. Saya tak klaim nang jining arong ta chipinang jipu ason si aningkan wang ason thak piningkan lethota agriculture asai kam ahin pen arnisia farman Dipu Farmers Growth Center along saipu saipi do anatum kachingrum amai paman laso sai kapaman pon along agriculture ADA ramsing hansi ADO ritik kemprai pen danglok ongdung saipu sai khiatum chetong dun lapen ason alam ta chetan chimum si anesan churap kechu amai paman pon laso sai kedeng along pacheton dun si lonkan amalin tabi Dipupen digontoteran Karbi Anglong life. West Jantia Hills Meghalaya ahoy along Karbi Anglong along Lekirai kom Japan Assam government kamatha ave Assam battalion camp athengno khanduli along sok thengthe hansu akiti ongdung aningkan karchipon along chupudun thekte khanduli along prabjin pen outpost bipon pe pulote poriborton alam the karjua hoyarat ninghang he Mathadam iksenang Parukre Surkebra Phokebra hini aningkan Mikir Hills District Pennon Karbi Anglong Otan Mas Council pu ajakong ilitumalong nang lirok aphi aduya hoy aputhak state government ahin pen ko an lord dinang kipi Meghalaya hoy pen Assam mate non West Karbi Anglong ahoy kapa lang chari ji aphan khanduli hawaralong Assam battalion kem bipondo bonta kemalong kapahon battalion atum kijona lang awar sai aphan anta akisung number kode first kanduli BP kanduli অসুবিধাটো সম্পূৰ্ণ অসুবিধা আছে গটে প্ৰাইভেট অসুবিধা প্ৰাইভেট মানে এক নম্বৰে পানী পানী ahok bangsa battalion kem along kidu abuha kamarata angbong asap abak atomon aphan anta kiton kelang atum kamatha kisung lapu me lang awarsai non puta kavi angbong state government atum Karbi Anglong aphan so pateng ativi kapenchong along ilitum methang district arta ningkan trokebra trok nang pleng det aphi arleng kithepu kachikrong atum methang ahawar aphan jungjung kaching honawe কিমান বছৰ পৰা লাইনটো কাৰেণ্টটো নাই বিঅপি স্থাপিত হোৱাৰ পৰাই কাৰেণ্ট আগৰ পৰা নাই নেকি নাই নাই হয় হয় সোলাৰ দি আমাৰ চলাই আছিলে কিন্তু সোলাৰো এইখিনা ঢেৰকনি মাৰি পেলাই কিমান বছৰ মান হ'ল চলোৱা এই সোলাৰটো চাবলৈ সোলাৰটো হৈছে প্ৰায় কিমান বছৰ মান হ'ব পাৰে অনুমান 10 বছৰ মান হ'ব নেকি 8 বছৰ হয় হয় এই বিদ্যুৎ নাই বোলো বিদ্যুৎটো নাই সোলাৰ লাইটত কিন্তু ঘৰবোৰ এই অৱস্থাকে খুবেই বেয়া Karbi Anglong along li nang kipet ateng pen jongsi Eviction asai claim pon det puluti arni sinini angbong men Assam battalion camp amatsi chumang atum tharli jipu narayan loskor ABSI pen pherangkia tum angno kapangda অভিযান চলাইছিল না এটা এরিয়াটো নাই 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 উচিত চলাব গলে আমাৰ কেম্পটো নাই কিয় দুদিনৰ পিছতে লগে লগে কেম্পে নাই কিয় এটা isining duk me mea theke khanduli battalion kem along non puta government ahin pen gari kipi pon pe ajoine rat kacheleng motor kache thabdon pini arni anta pangthang bom এই ফেচিলিটিও নাই নেকি নাই গাড়ী ফেচিলিটি একো নাই তেনে আপোনালোকে কমিউনিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে পাব্লিক গাড়ী tangte ahoy along kapehon asai Karbi Anglong along le aphan kerai kom amo ko an claim onji battalion ke mathengno Karbi Anglong along le sok thengthe hansu katiki aningkan aphi MPHAD MLA anparta Karbi Anglong Autonomous Council abitung pen kachilang dam avi abangke ning duk meme news report robong terang Karbi Anglong live Karbi Anglong Quality Education ke Manjikali Dipu Government College Dipu Waisong Boys Hostel along ke tukong habit ingnam ingki pule ke man loksi huda ke dolochar di osomaratum kececakna lahelo Waisong Boys Hostel pinpur me anong kache thangklong Karbi Anglong dimasau hini inglong a district Assam along ta anong kache thangdon klong a college Dipu Government College Hostel ingnam tukong habit kacheman hostel hemta kanglom thulo mahuma tha therak chijin sumimi Dipu Smart City kacheman sita lochar li ahinanat kapanung kang phitke ning duk pik anlo pusi lochar di osomaratum chethan sai
kiduk kisung chichak nang piklo sita la pusi papar bomlo non anta chelarle la pen langdam kli abang awi la si Karbi Anglong autonomous council kachari abang phumati jakong kidu atumaphan kahumri damji aphan chuning risi arni kimi chonghong dinglo lo charlio samar henlo khayamor arbong la pen matha par sik pulote kewang chilang arni kisung pen jogda tahai ili tum Karbi khaya thi Karbi o somara tum si kidu ki ong kidu kisung dorde phuphi puke chethana masi joklotlo hostel kidu lokachar dia tum pen ki the ki ding atum kahumri damji aphansi chunghong ponrenti news desk report Karbi Anglong live Pusignify Troxy Chinthong Youth Development Committee la pen Karbi Student Association Chinthong aro atum chingrum pet pen dihun pen murinto adak kaselam bom atobaralong kahumri dam kilometer circuit ratok bor pho ajak kiding Chinthong constituency arlo dihin pen murinto along kaselang bom along an humri damlo CYDC la pen KSE atum chingrum pet ka humri dam ahut kaningje pon atengki bangso atwar non pen tang titik an madu hamphang asong la pen resim kang tang ki od atum sitami pasik sak long le pusi song pen ningje pon jong sila bangso sayalong pasik sak dun det pen sai ke claim ington kok pulo tangti nilitum ahin pen sodak pen insai ponji la pen adai ame thang si che anangji pusi CYDC amai phu kamsing rong phar la pen Chinthong aro KSE mai phu khorsing teron pangdakpon news desk report Karbi Anglong live Borpathar Police Station angkang Santipur along Pusignify ner cap arni jiten saikia artani kanthom cap ratrok pu Indian Army klembang pu kok thachipidatsi apranchar mudet kachini don atengke apran ke damju jiten saikia alang lini nar ke paphan asayar pu sangsi NC hemchewanglo sitami achor pen hemisi alam ki kopini kachetonte ke doko gajok alang li la puson ki thiatwar chiri ronglo la solam ke phodin magistrate la pen Santipur police atum pale damsi thengpiang song pen jiten saikia ki thiarpom nang pasunlo la pen postmortem ke claim chi aphan sai che pari denglo jiten saikia kache boy hot achor beauty saikia la pen asu poinut turanga pratim saikia atum aphan chi pamote kanglo pokajan pen anontarang Karbi Anglong live Pini prime time abirta bangke lepan sikang tonik lo demi thak me kardom